Петро Порошенко, президенти пешини Украина, ки дар ватанаш нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст, ба Киев баргашт. ҳавопаймо бо раиси ҷумҳури собиқ, ки ҳоло сиёсатмадори мухолиф аст, тибқи нақша дар фурудгоҳи Жулиании Киев нишаст. Порошенко аз Варшава парвоз кард. дар фурудгоҳ садҳо нафар аз ҷонибдорони раиси ҷумҳури собиқ ҷамъ омаданд. дар гузаргоҳи марзӣ барои чанд дақиқа шиносномаи Порошенкоро гирифтанд, аммо баъди эътироз ҳуҷҷатро баргардонданду ба собиқ президент ва гурӯҳи ҳамроҳонаш иҷозати убур аз марзро доданд. Порошенко гуфт, мақомот талош карданд бо баҳонае аз вуруди ӯ ба Украина ҷилавгирӣ кунанд, аммо муваффақ нашуданд. ӯ ҳамчунин бо тарафдоронаш, ки дар назди бинои фурудгоҳ ҷамъ омада буданд, суҳбат кард. қарор аст имрӯз дар додгоҳи ноҳияи Печерский Киев муҳокимаи Порошенко баргузор шавад. Додситонӣ тақозо дорад, ки ӯро бо имкони додани гарав ба маблағи 1 миллиард гривна, яъне беш аз 3 миллиард рубл ҳабс намоянд. ҳабси хонагӣ низ имконпазир аст. Порошенко бовар дорад, ки ӯро боздошт намекунанд. тавре қаблан нашрияи «Зеркало недели» бо такя ба як манбааш навишта буд, дар гумон аст, ки Порошенко дар фурудгоҳ дастгир гардад, зеро интизор меравад ӯ ихтиёран ба додгоҳ ҳозир шавад. طبق فرضیه تفتیشات پروشنکو سال 2014 در زمان ریاست جمهوریش به جدای خواهان طرفدار روسیه در شرق کشورش مدد کرده است. او به خیانت به وطن و مبلغ گذاری تروریسم متهم می شود. بعد باز شدن پرونده پروشنکو کشور را ترک کرد، ولی در حال اظهار داشت که این سفرش کاری بوده به زودی برمیگردد. پروشنکو که حالا رهبری حزب مخالف همبستگی اروپا را بر عهده دارد، این قضیه را سیاسی می‌داند و مقامات را در سرکوب مخالفان متهم می‌کند. 6 ینور دادگاه پیچرسک اموال پروشنکو را حبس کرد.